Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba lagi di channel Sapi Lemu. Kita kedatangan sapi jumbo nih. Besar sekali nih hedian tenan. Di Indonesia berburu bokong sapi ini. Bajunya berburu bokong sapi. Nah ini bokongnya. Bajunya mantap. Kita nggak bocah kae tukone telu iki batine ra ngomong. Jumbo sekali. Bokong sapi. Nah, kira-kira bokongnya iki bobotnya piro iki bokongnya to ya? Kalem-kalem. 1 ton lebih. Muga-muga ya. Mas hati-hati. Hati-hati, kupingnya. Walah ketekuk yo. Mundur. Walah, hati-hati. Bang anyar. Monster tekok neh. Woi, bose. Tuh. Resek dah. Malah resek tuh. Mereka Ora ketok. sangat kental. Jajal kono genten. Balene. Aqua Mizon. Ini rame sekali Aqua Mizon. Arem. Tanggorek. Biar. Kental. Aqua Mizon. Arem. Nah ini kita sudah. Bener sing di. Bener sing di sangat kental apa piro? Aduh. Gedean masalah timbangan. Sapi ini nganti bingung. Timbang ronor ini. Wes ning kene wae disoteng sih. Berburu bokong semok. Amen ning ndi to yo. Nggone sempit ya, Padang. Tumben kameraku enak ya. Enak kambing gue. Apa sih? Wedhus e keplides e. Wedhus barang iki. Kong isor jajal. Ini ada bosnya. Bos, warnanya apa ya? 3 warna ini. 3 warna. Yeah. Dari Wirogomo ini sapinya. Wah, jadi sapi ini jan ngeri ya, ngosek bahaya bro. Kita lihat dari wajahnya ganteng sekali.
Apa? Kan kalau mlebu koran. Mlebu koran dah? Iya, Bang. Iya, iki mlebu koran. Gawe sebenarnya. Ora mlebu koran. Wis ora usum koran, Mbah. Oke, cek rembukan ya. Wah, ini ramai sekali. Masih rembukan ya. Wah, iya. Kita keker dari sini. Sultan syuting, sampai grek. Sampai grek. Ini syuting saya lebokke lho gitu. Nah, ya mlebu koran Mas. Iki koran, Mas. Koran bokep. Kayu kek. Lho, samene lucu ta. Ah. Foto. Lho ta. Lho ta. Seneng deh nah. Golek sing kuel-kuel, ben buka ketok kuel iki. Kuel iki piye, Mbah? Kuel iki piye? Kongko. Lho sampean pun kuel lho. Kuel sing nyekelingi lho. Awan budi lho. Kilot bingung ngincengnya apa sih? Kok ngincengnya apa? Untune. Ki barangnya nopo nginceng-nginceng. Cek rame lur. Cek rame iki. Mbah iki piye karepe? Nur, dalam. Nginceng terus sih. Itu gede cilik-cilik kakak Adi. Anane Wito karo Wito. Oh, Wito. Min, jaluk piro jare? Berapa itu? 50 itu boleh. Wah, pasti rampas. Nyaman. Nah, ya kayak tak cangkap gede. Weh, rampas. Manur no telu iki mergone ngomong mau ditimbang masakon. Bantu njero bae Sangang kintal. nang keluar dhewe iki 8. Wes sing omah. Asakan itu. Masang. Rampas ya. Teman-teman sampai di sini dulu, kita lanjut cari video yang lain ya. Cari bokong semok. Yuk. Arem aqua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.